Tovula kesne islam. Hoş etket. Kamilesi. Koy. Allah razı olsun. Barda rahmat. Aile sakşılar. Çocuk. Endigi şu günde kazançlarına koyduğumuz konuşma falan Yaxşı azizler. Geldiniz mi? Tehar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum urmаттуу musulman bir tuğanlar. Muna bugün Kurban aytının 2. ayt gününde Kadamjay rayonunda, Kadamjay şaharında Borborduk meçitte oşol atasız kalgan balдар üçün bugün kepillerin tarafından 6 mayda candık, 4 koy, 2 serke soyduk. Soyup her bir atasız balaga 3 kilogram 4 kilogramdan et tarqatып утабыз. Allah Taala бардык ушул кылган курбанчылыктарын Allah Taala кабыл кылган болсун. Allah Taala ушундай азыр оор кырдаалда турабыз. Allah Taala ушул убакыттан пайдаланып ооруп жаткандарга Allah Taalадан шифа тилеп келдим. Ооруп жаткандарга Allah Taala шифасын берген болсун. Ушул пандемиядан Кыргызстан элибиз эсен аман тезирээк чыгып кетели. Allah Taala бардыгынын кылган ихсандарыны, курбанчылыктарын Allah Taala кабыл кылган.